da foforo ya sanso ehia wo Attention TV ai kwantwa ahofre na we hia mesrew pemasam na wo share video we a message so be like na wa share senia wo bi nso no wa ponchi adoma na eda ase ono so ama senia obi nso benya na ekoso ewo Attention TV because Attention TV there you say we inspire you mom. Dr. John Kuma November no year primary ni wie no me kire Dr. Bawumia election and free Ghana echo Jamie Angel FM or buy any be an acclamation but obebe acclamation you know obi ehun no ehun say ne swati okay na enu nti no call Jamie na say nyoma nyina ekoso in fact last 2 weeks na na nadwaben hema dot yiem so we here woni omampanyin ni omampanyin abedi akire enyina na ba yiem Angel FM ade achi kwasi adanso so oni yura Dr. Muhammadu Bawumia enso so esa call aboabo ayefro bi nso so wo ho o free ho no na oba efie ebe celebrate your papa 75th birthday ye ne kakra bi na se bushenti sa ho no ana ode ekwa Kumasi ko fa flight ya na ye se oko Germany to oko Germany about a week ago. Okay na just Germany no wu ya no be wu Ghana no wu Ghana okay ti oko Germany no e ho na o my message say o ba 6 match Angel FM until Tuesday no free Accra obedru free Germany ba Ghana Sunday no till Tuesday na oba constituency in fact ono ne car edi kan ti awia no be 4:35 no flight no de buy okay eti oba na say enura no ye expect no say obeba 6 match parade na unfortunately went me ama ti upon ye ne buy e ba ha no na wada okay na ye de call nti na no pay no na say okọ Accra na nwumre ya oto aso ko Germany nti anopa no na say o catch flight but unfortunately na ahoden no enimu sa Angel FM na nura so ye ma ne doctor ifra Accra e ba ya na say all my man medication sa nti na ne doctor no so enda na nchen ene ne wife so beka ho ifra Accra e beka ho na say ye de ne ko nti ba na ahoden ni so nti ye make arrangement say yemfa ambulance Angel FM na ne yemfa no enko na so ka kudru ho akudru Accra nwumre ya arrangements nyina wo sa akọ Germany akọto an medication nas unfortunately odu su hu no na ojim Angel FM nti ubusa na jese situation no na ye critical sa den na wamfa wiem na ofa ka je na me kan say ahoɔden a na obetimi di afa ewiem no ne swa okay ne swa nti na say ye de ambulance na ye de oxygen the man of oxygen wo ambulance nti so far the ekoba no mete se ebi ebobna ewo wachi ho utumu se asemi aba brebone pa o hwe ni mfie nso a odi ya enya ade a ekọ animu bia but na we ye private matter there but dia na ha no because of allegations enenam say probably ya poison no dia na ha no me pese doctors you on post motem Angel na yehunu official die e ma no di free mu me pese me speculate e wo sa nyuma no nti mesre se ho ne die yem fancy wo kakra mesre regional minister ba me pese you receive no okay nti nka ba bi edru die nka no mesre wo no atifu
Sania Mupana, Zakai. Saso. Sania Mupana, Zakai. Sasamo. Yeah, but I'm pretty sure he came with one conference. So yeah, that is it. But you see, Alfred, you can even see a man it's a happy. na ombo ye ho ba ekwe ntwa akra